Салому алейкум, бародаро. Мо ина пеш Фаррухҷон омадем. Ана хеле сар шуда ки нақшидагия додармон. Ҳақиқатан ҳамашон дидем. Иншоалло ки бароям таводиш камтар я сундар курай. Ҳамин як дастгирӣ дига кунем бародаро ҳамакаса. Овардемиш мисоли нунай раҳаш накунем. ҳар як хайре мекунем, ҳар як чизе мекунем, иншоалло аз барои Аллоҳ мекунем. Худованд дар номаи амул муъмин нависонаш. Ана насшидагия хай Фаррухҷон гап задем чи? Бландтар гап. Инам хелида хай на чай Фаррух. رحمت برای برادر تاجیکی دستگیری کردن سال جراحی بچه مرا گذراندن تا همینجا آوردن اگر ما را اینا جواب دادن دیگر برنیسه باید برن ریبیتاسیون سینتر سال من ندارم مبلغ من تو همین اپلیکیشنش مبلغ داشتم سال دادن من کردم دیگر ندارم من مثال نمیدونم چیکار کنم اگر دستگیری میکرده که فرخجان مثال لیچینش میگرفته با پو میخسته با در آینده مثال دست چندین پوش نه خیلی پوش همش انشالله که خیلی هسته نقص شده خود از میدونی که بالانسش خیلی برادر روزی کارت همه مدار خچم نه چه فرق شده کارتش خچم میمونیم شو دیگه یکون چی نمیشه یکون قبل نیست همه تینجا انشالله برای یکون چی یکون فکر نکنین هجرت نکنین کدومت مرحمت خبرگیری و مدنی فرخجان آدرس رو خود بگو پیش بگو گابزنم آدرس رو بگو گابزن در центре Москвы Камтаринска, улица Приорова, метро Ивайковского, Сокол. اینم خیلی برادرها بیاین خبرش بگیرین انشالله همه تینجای یکون گاب نیسته خداوند دادرش فوتیا خداوند هم تنگ گابون بکشه